pripadnost, da ne vidi čak ni pripadnost interesnim grupama i političkim strankama. Kad sam bio malo stariji, ja sam pročitao nešto što smo se svi dogovorili da se zove Ustav i taj dokument oko koga smo se svi dogovorili garantuje pravdu svima pod jednakim uslovima. Međutim, praksa je malo drugačija, odnosno malo više drugačija. Praksa kaže da ako ste srpska majka, proneverite velike količine novca, vi samo vratite jedan deo istog i dobijete narodicu preko vremena. Praksa takođe kaže da ako ste po rečima današnjeg predsednika vrh gradske vlasti, posle 3 godine postupak nezakonitog rušenja i uništavanja imovine, prilikom čega je jedna osoba izgubila život i dalje stoji u mestu, a vaša kazna je to što ste postali, jedan je postao ministar finansija, drugi je dobio još jedan mandat kao zamenik gradonačelnika. U cijeloj toj priči jedino ako ste Goranča iz policijske uprave Savski Venac ćete dobiti suspenziju. Takođe praksa kaže da ako ste sin medijskog tajkuna i pregazite maloletno lice na pešačkom prelazu, dobit ćete zahtevajući odgovornost svih činilaca u kriminalnom rušenju u Hercegovačkoj ulici, vi dobijete kaznu zatvora 20 dana. Paralelna praksa koju ja lično u svojoj koži osjećam kaže da ukoliko ste solidarni sa žrtvama iseljenja, preti vam kazna zatvora od 1 do 3 godine. Takođe, paralelna praksa koju smo moj saborac Marko i ja osjetili na prošlogodišnjem prvomajskom protestu, jeste da ako pitate nezgodno pitanje ministra, budete odmah uhapšeni i kažnjeni sa do 150.000 dinara ili 1 godinu zatvora. Meni sve ovo izgleda kao da pravda zapravo nije slepa, već da naprosto progleda kada se u blizini nađe neki interes ili vrlo verovatno i novac. Ali, kao što se ja nisam lično pokolebao posle više od 40 hapšenja, kao što se ljudi iz mog okruženja nakon više stotina procesa i suđenja nisu takođe pokolebali, ja osjećam da mogu sa ovog mesta i pred ovom zgradom da jasno kažem i da poručim da se njihove pravde niko od nas ne plaši. Svaka prijava, svako privođenje, svaka kazna koju njihove korumpirane institucije budu usmerile prema aktivistima, treba da znaju da će nam to biti samo podstak da radimo u budućnosti još više. I tu za kraj bih hteo da pozdravim drugare iz benda Gypsy Mafia i da citiram jedan deo teksta njihove pesme, da pozdravimo naše drugare u plavom, a tekst kaže ovako: digni srednji prst u vis i fuck the police!
podršku. A to se ne dešava, znamo kako prolaze i ljudi na lokalu, kako prolaze i organizatori protesta koji su bili pretučeni, Strahinja Ćirić, Milan Blagojević, Vladimir Petković, pretučeni studenti u Novom Sadu, Dejan Bagarić, Mihajlo i Marko, a i od pre 2 nedelje student koji je izboden Uroš Janjić. Ovdje ću reći jednu jako bitnu stvar. Mi živimo u državi gde su počinioci odgovorni za pokušaj ubistva Borka Stefanovića na slobodi posle 7 meseci, a čovek koji je napao i ubao Uroša Janjića je saslušan i pazite, nije ni priveden, on je pušten. A u policiji pokušavaju da taj zločin relativizuju i da kažu da ovo nije zbog poruke na majici, nego eto zbog neke tuče, jer eto mi slobodni građani se tako tučemo sa ljudima i uvek izvučemo deblji kraj. I zbog toga želim svima vama da poručim da samo zajedno, bez sujeta, kao zaista svi jedan od tih 5 miliona slobodomislećih glasnogovornika i jednog časnog naroda, moramo da se okrenemo i levo i desno i da one ljude koji možda u ovom trenutku nemaju hrabrosti da izađu na ulice, da ih ohrabrimo i pozovemo da se pridruže. I nisu više bitne brojke. U ovom trenutku je najbitnije da pokažemo solidarnost, kontinuitet i neki ljudi koji ovo gledaju i preko društvenih mreža i preko nekih preostalih slobodnih medija, pridružit će se oni kada možda ne bude 40 stepeni ili sledećeg ili onog tamog vikenda i poručit će ovoj vladi